Chagua tutuike kindu kiega hari we, tukue kitu kizuri kwake, na tutuike kindu gya kuonekaga kiega hari ki, na tukue kitu cha kuonekana mbele ya Mungu kizuri. Na nikiratwira atiriri, na ndiposa anasema atwamũrithanĩtie na kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ, ametutenganisha na ulimwengu wote, agatwĩthurĩra, anatuchagua nĩgetha tũkorwo tũrĩ ake, na ndiposa tuwe watoto wake, tondũ nĩ ithuĩ tũmũkenagia, kwa maana sisi humfurahisha. nĩkĩo tũthurĩte, Ndiposa ametuchagua thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ, katika ulimwengu wa dunia, na agatũtua ake, na anatufanya watoto wake, na nĩ ithuĩ ararĩria, na ni sisi ananenea, nĩgetha tũtuĩke etĩkĩrĩku harĩ we, na ili tukubalike kwake, na tũtuĩke a kũmũkenagia, na tumfurahishe. na thikĩrĩriai rĩu, Sikizeni vyema. thiĩ na mbere. 3, usile kitu chochote kichukizacho. 4, wanyama mtakao ukula ni hao ng'ombe na kondoo na mbuzi, kulungu na paa na kongoni na mbuzi wa mwitu na paa mweusi na pofu na mbuzi wa mlima. 6, na kila mnyama aliyeupasuliwa ukwato ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua atakaye akatafuna tena. Katika wanyama wote ndiye mnyama mtakaye mla. 7, lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hao wasiopasuliwa ukwato,